Kapingajeng sani wangen titiang anggo panurekse sareng maka kalih sani patut subakti titiang daler juga daler ing idedani sareng sami sani sampun presiden rauh ring kalah sani becek puniki. Ambil bahagia dengan yang macam ring ide sani yang diwasa, ring ide bedari sani amal ring jaga di puniki, titiang presiden galah rena sani mangkin, rauh ring gerah puniki, sarang ide dani sarang sami. Ring galah puniki, ledangan titiang jagi mundi ngayang amatre hinggian punika ngiring ajegan segara lan gunung iraga dikiring balik. Idedani sareng sami napi mawenan titiang ringgalah puniki jagi mundi ngayang res jero pemargi segara lan gunung. Duane iraga ring Bali puniki manut budaya lan adat iraga saking leluhur iraga sampun ketamiang ring jroning widangan iraga saking mekudang-kudang segara lan saking mekudang-kudang gunung sane wonten di kiring jagat Bali. Inggian punika segara lan gunung punika pinake silih sinunggil angget iraga ngajegan dreste makamiwah adat lan budaya iraga kiring Bali. Dreste lan adat budaya punika mapiketan minakadi jroning iraga nglaksanayan upacariatnya, fitrayatnya, budayanya lan iatnya ya sane tiosan sane dahan mapiketan kering segara makamiwah gunung. Titiang ring idedani sareng sami ab jagate mangkin akeh pisan puniki para jahanemi nenten presiden eling ring kuentenan segara makamiwah gunung punika. Napi purun titiang aturan kali sapunika duani akeh para januni utawi kramuni puniki nenten menyadari resi jroning kuentenan punika segara lan gunung punika silih sinunggil sane ngeranan gumin iraga puniki ring Bali terkenal puniki kesenengin oleh wong buru desune bilih-bilih saking wong mancanegara sane rawuh mriki melancaran ring Pulau Bali. Nah, inggian punika galah iraga mangkin patut puniki ngajegan ngelestarian segara makamiwah gunung puniki. Wong dura desa, wong dura negara puniki seneng ngantonan iraga rawuh mriki ring Bali puniki antep keasrian segara lan gunung. Nah, keasrian punika punapi gitu. Nah, ring teping segara nika kantun bersih dan wenten lulu dan wenten umah-umah kumuh punika dalah ring gunung. Kayu gede kantun akeh, walungan kantun, beburon ketis lan sane tiosan nika kantun akeh. Nika mawinan sane kesenengin oleh wong dura negara, wong dura desa sane rawuh mriki ring jagat iraga tadi sapunika. Nah, didiang nyingakin sekali mangke puniki akeh krama utawi jadme sane nenten bertanggung jawab
memanfaatkan puniki kewontenan sane wenten niki ring jagat Bali ini bilih-bilih ipun purun ipun purun puniki mengakui ngangkenin rejerin pemargi genah irago puniki antuk kewontenan sane asri. Nah nike mawinan titian ring dani sareng sami purun ngaturan sapunampi antuk ring galah becek puniki ngiring irago sareng sami ngawitin saking alit-alit ngantos ring irago ring jajaran pemerintah ring titian ring desa adat laksani tiosan mandene kantun tetap ajak segaro lan gunung irago ni puniki. Nah ring segaro akeh puniki kegunaan ipune minakadi asiki genah irago puniki jadi melaksanaan yadnya dewa yadnya patut pelaksanaan ring segaro buta yadnya niku patut dalam pelaksanaan minakadi upacara nangluk merana niku patut pelaksanaan niku ring segaro ring gunung talar kadi sapunika meh titian tunen sekali makin akeh ampun generasi muda puniki makin nenten tatas uning rinjening pemagi punika ngengken irago ke gunung ngengken irago ke pasir kadi sapunika yen irago ke gunung janten sampun punika nyingakin pegunungan irago puniki ring Bali pemekas riki ring Bangli yang makin nenten irago peduli eling ring kewontenan gunung irago puniki jantan sampun rob puniki gununge yang sampun rob longsor puniki gununge jantan sampun toyo membah niki sami ke pasihe sira sane jagi pajang keni penyungkan irago sarang sami konyang niki toyone melayu ke pasir niki dan mentan puniki ring gunung keren ampun niki gumin irago ni kemawinan titiang matur kadi sapunika ngiring jaga lan lestarian kewontenan gununge puniki ida dari titiang sareng sami ringgalah becik puniki titiang taler nunas ring ida dari sareng sami sapu tapi antuk sapu tapi antuk yenten ida dane sareng titiang sira malih jagi pajang nyago punika ya diaston irago ring desa ring gunung sakewanten niku dados kewajiban irago kewajiban irago puniki mandene irago tetep nuring sae ngelestarian ring segaro lan gunung punika dados genah asiki minakadi irago mererah kesukertan jagat puniki yen sampun punika dedane nenten kayun pasti ke titiang ringgalah mangkit sampuna malih bidan puniki melihat irago lan pianak cucu irago sane jadi pajang rau menawinan kadi sapunika ringgalah becik puniki titiang banget mempinunas kala pemekas ring anggo pemerintah ring desa ring dinas ring desa adat sapunampi antuk kewontenan punika mangdene tetep aja gelar lestari ngantos pianak cucu titiang sana jadi pacang rauh nenten malih jatmo sana corah jadi pacang musak asik rek jroning kewontenan jagat Bali puniki bilih-bilih ring segado lan gunung Ainggih itu dari sarang sami menawi itu kali sapunika presiden aturan titiang menawi itu wenten presiden pembagi unyuk lungsur titiang matur bumane titiang wadah presiden ngaturan amatrel mangdene ide dane tetep eling ring kuwentenan gumin irago ring Bali pemekasi kiring jagat Bangli. Ainggih kapingungkur menawi itu wenten atur titiang wenten mandut
banget idang unsur pangampura kaping undap Sina Bina untuk ngaturang pramusanti. Om Santi 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 Om.